Dični, ponosni, slobodarski narode Crne Gore, dobroveče i hvala vam na svemu. Hvala vam. Hvala vam na iskrenosti i želim na početku, prije svega, da večeras zajedno pošaljemo poruku onima koji su prethodnih dana podmećali, obmanjivali, manipulisali, onima koji znaju da sjede na 2, 3 ili 4 fotelje. Nije se večeras ovaj dični i slobodarski narod Crne Gore okupio zbog bilo čije fotelje i zbog bilo kog čovjeka. Okupio se zbog odbrane narodne volje i zbog onih 208.000 časnih, čestitih i poštenih glasova. Glasova koji su bez bilo kakvog ličnog interesa, slobodarski, odvažno i hrabro 30. avgusta glasali za promjene. Ti ljudi su se i večeras okupili da kažu ne nepravdi, ne prekrajanju izborne volje, ne gaženju Ustava i osnovnih demokratskih principa, jer kogod je u istoriji Crne Gore udario na narod i udario na narodnu volju, taj se uvijek odbio od tog stuba jačine, čestitosti, poštenja, slobode i nepokolebljivosti. Ovih dana, zaista zahvalnost, su mi podršku pružili i meni lično i Aleksandar, i Anton, i Albin, i Ana, i Antoneta, i Amela, i Crnogorci, i Srbi, i muslimani, i Bošnjaci, i Albanci, i Hrvati. Jer se ovih dana ujedinila Crna Gora. Ujedinila se Crna Gora koja ne trpi nepravdu, koja ne trpi izdaju, koja ne trpi obmanu, koja ne trpi prevaru, jer je sve to u suprotnosti sa onim moralnim vrijednostima koje su njegovali i baštinili naši preci, koji su živote davali da bi te vrijednosti živjeli, da bi nas vaspitavali i da bi ih mi čuvali dok god postojimo i dok god ova djeca koračaju ovoj zemljom. Govorili su jednu izlizanu tezu, isticali su je prethodnih dana. Kažu, oni se bore za fotelje. Mi koji smo bili na ovim ulicama godinama i decenijama, mi koji smo uvijek bili tu da se suprotstavimo tiraniji, diktaturi i prevari. I evo, dođoh ja večeras bez fotelje, ali dođoh slobodno među svojim narodom. A oni koji nas prozivaju za fotelje, malo im je bilo što imaju 5 puta više fotelja nego mandata, nego sada ne smiju da dođu među narodom Crne Gore, a hoće još fotelja. Znači, mi smo bez fotelja među narodom i nudimo im da vratimo sve fotelje narodu i da narod da sud, da narod na izborima odluči kuda Crna Gora treba da ide. A oni sa 5 puta više fotelja nego što im pripada, prvo neće među narodom, neće da vrate mandate i fotelje narodu, već hoće još fotelja sa DPS-om, vrijeđajući nas ovih dana i govoreći nam da se oni time žrtvuju za Crnu Goru.
Martinović vratit će kako neće, vratit će sigurno. Uvaženi građani, to što oni rade je mogao da uradi svako od nas. To što oni rade je mogao da uradi svaki od 41 poslanika. Bilo ko od nas da sad hoće da ide sa njima, sa 40 poslanika opozicije, bilo koji poslanik parlamentarne većine, izabrali bi ga da bude premijer Crne Gore, jer oni hoće da se bez izbora vrate u pozicije moći i pozicije odlučivanja. Ali postoji nešto u životu što je važnije od toga. Kada god ste pred izborom, da li čast ili vlast, uvijek birajte čast i nemajte dilemu za u tome. Ovih dana zatrpavaju vas još jednom tezom koja je klasična magla. Kažu da se manjinskom vladom DPS ne vraća na vlast. Ma nemojte. DPS koji će činiti 2/3 te nove parlamentarne većine, DPS bez kog bez kog se neće moći donijeti ni jedna odluka te nove parlamentarne većine, kažu nam ne vraća se na vlast. Da ja vama prosto i jednostavno objasnim. Ta nova manjinska vlada koja će dominantno zavisiti od volje DPS-a, koja nijednu odluku neće moći da donese bez zamjena gospodina Đukanovića i DPS-a. Ta nova manjinska vlada prosto i jednostavno, narodski rečeno, neće moći da kaže ni dobar dan bez zamjena DPS-a. To je istina. To je sva istina. I to je ono što je spakovano, što je pripremljeno i što se ovih dana realizuje. Šta nam još kažu pored toga? Kažu nam da su oni sa onima za koje su oni tvrdili da su lopovi i kriminalci, oni su kurve političke, smijenili prvo vladu za koju su tvrdili da je vlada poštenih ljudi. Nakon toga su sa tim poslanicima za koje su oni tvrdili da su lopovi i kriminalci smijenili predsjednika Skupštine, a sada da su ubjeđuju da će sa tim ljudima za koje su oni tvrdili da su lopovi i kriminalci da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Izdaja! 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 Zamislite taj paradoks. Ništa drugo. Da ćete sa onima za koje ste tvrdili da su lopovi i kriminalci, da birate sudije i tužioce koji će da se bore protiv onih za koje ste vi tvrdili da su kriminalci i lopovi. Da vam ja kažem prosto i jednostavno, to će biti folklor, to će biti reality borba protiv kriminala i korupcije, gdje niko neće biti smjet procesuiran i niko se neće smjeti procesuirati bez Amina Mila Đukanovića. To je takva borba protiv kriminala i korupcije. To vam je istovjetna borba protiv kriminala i korupcije koju ste svjedočili i prije 7-8 godina u slučaju gospodina Marovića, koji dan danas slobodno šeta Beogradom i čuva sve ono što je oteo od vas. Ova borba protiv kriminala i korupcije koju oni najavljuju će biti istovjetna toj borbi. I zašto smo mi večeras ovdje? Mi smo ovdje da prije svega i na prvom mjestu branimo izbornu volju 208.000 ljudi koji su glasali za promjene. Da se suprotstavimo povratku na vlast onih koji su nas decenijama pljačkali, koji su otimali, koji su nas zaduživali, koji su nas svađali, koji su nas dijelili, koji su mnogo toga lošeg uradili. Jer ako se oni vrate na vlast, ponovo će iz vaših džepova ići 100 miliona eura za pale garancije,
za razne snimke, koverte, limenke, telekome i druga nepočinstva njihove vlasti. Zato mi večeras branimo ono što smo zajedno sa vama stekli i stvorili ovih godinu i pol dana. Branimo minimalnu zaradu od 450 eura, što je 100% uvećanje za samo godinu i pol dana. Branimo zarade druge u Crnoj Gori koje su povećane od 20 do 30%, što se nije desilo u posljednjih nekoliko decenija u Crnoj Gori nikada. Branimo minimalnu penziju koja je povećana i koja će biti povećana zahvaljujući zakonu koji smo usvojili za 36%. Branimo one besplatne udžbenike za sve osnovce u Crnoj Gori i dječji dodatak za svako dijete u Crnoj Gori. Branimo naknade koje smo uspjeli da vratimo našim majkama, koje su bile uporne, koje su bile istrajne i koje su zaslužile da ispravimo tu nepravdu. Branimo otpremnine radnicima koje smo obezbijedili i koji se ovih dana realizuju, onima koji su život dali za Crnu Goru, ali koji su godinama obilazili ove pragove i ove ulice jer su bili zaboravljeni, jer oni nisu bili bitni. Bitni su bili tajkuni, kriminalci, razna kazina, kladionice, ali nisu bile bitne majke, djeca, radnici, penzioneri, seljaci, poljoprivrednici. Mi branimo to što smo zajedno stekli. Branimo to za što smo se časno izborili. Jer to nije odbrana bilo kog čovjeka pojedinačno. Zato što su te besplatne udžbenike, dječje dodatke, plate ovih dana, naknade majkama, penzije dobili ne jedan čovjek, ne jedna nacija. To je dobio svaki čovjek u Crnoj Gori, bez obzira kom se Bogu moli, bez obzira u koju bogomolju ide, bez obzira koje vjere i nacije. To je Crna Gora za koju se ja borim. To je Crna Gora koju je dobio 30. avgust. To je Crna Gora koju ne damo onima koji su nas dijelili, koji su nas svađali, da bi nas pljačkali, da bi nas zaduživali i da bi nas uništavali na svakom koraku. I na samom kraju, ponuda naša je jasna i jednostavna. Mi smo demokrate, mi smo evropejci, mi smo istinski branitelji Crne Gore i mi nudimo demokratsko i evropsko rješenje. Slobodan čovjek u ovom trenutku nema dilemu ako je političar unutar ove parlamentarne većine koja je pobjedila 30. avgusta. Slobodan čovjek ako nije mogao da se dogovori unutar te parlamentarne većine, on ne može da izabere da prekroji izbornu volju sa onima koje smo pobjedili, jer to je prevara. On to nije obećao građanima. Ne da nisu obećali to, nego su na svojim skupovima tvrdili suprotno. Tvrdili su da neće ići sa DPS-om i tvrdili su da je glas dat njima, glas dat onima koji sigurno neće otići sa DPS-om. Zato je to prevara, zato je to obmana i zato je to prekrajanje izborne volje građana. Nećemo da vrijeđamo nikoga. Mi smo ljudi koji smo ponositi, koji smo dostojanstveni. Mi samo možemo da prezremo one koji su izdali i one koji izdaju, a nikoga da uvrijedimo nikada. Zato naša ponuda je jasna. Mi hoćemo da ovo riješi narod. Zašto se plaše naroda? Ako je to što oni rade volja naroda, ako se ne plaše naroda, ako su ispravni u svoju odluku, zašto ne prihvate našu ponudu, našu koju imamo ovoliko procenata i mandata i koji kažemo hajde da vratimo sve narodu, sve fotelje i funkcije, a da narod odluči šta je istina, šta je pravda i šta je budućnost. Izbori nema drugi. Izbori! Zato, prvo zahtijevamo raspisivanje lokalnih izbora u Podgorici,
Baru, Bijelom Polju, Pljenima, Kolasinu i drugih 10 opština u Crnoj Gori. Nemoj da je kome palo na pamet da gazi ustav, da gazi pravni sistem Crne Gore i da na bilo koji način pokuša pobjeći prvo od tih izbora. Drugo, tražimo raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Građani, oni od suda naroda ne mogu pobjeći. Nas čekaju i veliki lokalni izbori, i vanredni parlamentarni izbori, i predsjednički izbori. I ja sam uvjeren, kad vidim ovu energiju, kad vidim ovoliku motivaciju, kad vidim ovoliku iskrenost, jer vi niste večeras došli zbog bilo kakvog ličnog interesa, ja sam ubijeđen i uvjeren da ćemo ostvariti ubjedljive pobjede i na velikim lokalnim izborima, i na vanrednim parlamentarnim izborima, i na predsjedničkim izborima. Ima pravo Tako je, to je demokratija, to što vi skandirate. Izbori, zato narode Crne Gore, spremaj se za izbore. Tako je. Ja vas pozivam i molim vas, evo večeras što četni i svim našim daljim aktivnostima koji slijede u danima i nedeljama pred nama. Budemo dostojanstveni, budemo otmeni, budemo pristojni, budemo zaista sve ono što je oličenje svega onoga što je istinska Crna Gora i što je evropski stil ponašanja. Sjetite se dostojanstvenih litija 2019. i 2020. godine. Sjetite se, samo da bi se podsjetili i izvukli još jednom zaključak, da je put do pravde put koji je uvijek posut trnjem, da je to put koji zahtijeva istrajnost, upornost, energiju, pristojnost. Ne može se ništa riješiti za 5 minuta, ali upornošću, voljom, sve masovnim okupljanjima, sve otmenijim okupljanjima, sve većim dostojanstvom, ujedinjenjem Crne Gore, ujedinjenjem svih vjera i nacija, riješit ćemo ovo pobjednički, riješit ćemo ovo slobodarski, riješit ćemo ovo demokratski i riješit ćemo ovo dostojanstveno. U to ime, zaista vam još jednom od srca hvala, jer ja jesam ovih dana bio, vjerujte mi, najponosniji u svom životu. Zamislite čovjeka kog su smijenili, a koji se osjeća najponosniji, koji se osjeća uzvišeno. Zahvaljujem na kraju, naravno, vama građanima, zahvaljujem svim kolegama, parlamentarcima koji su bili večeras ovdje sa nama, zahvaljujem na ovako lijepom i otmenom odnosu. Tako ćemo nastaviti, ova borba se nastavlja, ona će biti istrajna, ali bit će uporna i bit će energična. Ja nemam dileme da ćemo slaviti. Ponovo ćemo se okupiti ovdje sljedeće srijede u 18 časova. Večeras ćemo prošetati u impozantnom broju ulicama Podgorice, a ono što je najvažnije, ova naša borba će rezultirati pobjedom istine, pobjedom pravde, pobjedom slobode, pobjedom demokratije i pobjedom ove djece i njihove budućnosti. Živjela Crna Gora i živio slobodarski narod Crne Gore. Srećno, do pobjede!